mun sang Songate INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu Songate in zain chi bai le vek ule zun ni som ni le pakhat thole ni ania tun tum chu Ukraine lam chanchin update kanan sia mange Ukraine President Zelensky chuan Kharkiv lama Russia in beipui thlak le atum ni na soi mei thalai holvel khan Russia chuan asipaite ala chuaka Luhansk le Donetsk Severodonetsk lama te anin sorbing ta thunga tuna chuan helam hi an thunun thei trep toa Kharkiv lam hi beile an tumtran ni na lang Kherson khopuya chuan Russian TV channel te en theina om toa Ukraine rim an nam ta lo hle thlama sa tang to khan Russian ruble Russia poisa an mang toa tun fawang lo thleng tura hian mi pui du dan referendum lak antuma Kherson hi Russia lama abet don nge amaina ding don ti chu ami hring cheng te zinga mi tamjok du dana ain ngat don ni na lang chuti lain Russian lam thlop tu Kirill Stremosov chuan Kherson hian kum top main Russia azom manang alo ti ve boka referenduma mi pui tamjok in Russia zom du lo po ni se Kherson hian Russia azom tho hi arin omvio mai British military intelligence na tarlan danin karliam ta khan Ukraine sipaiten Westral thuam lian avoi khatna ta nan mang ti asoya Westral thuam Ukraine force tenan man masak ber hi Harpoon anti-ship missile ania Black Sea mar thlang lama om Snake Island muna Russia force teral thuam petu ber Russian long Spasatel Vasily Bek chu an kapa target hi FUM ti chiang taka soe ni lova report then khat chuan Russia long hi achia ni nan soi hloma kan thulak na Al Jazeera chuan a confirm thelo ve thung Russia chuan Lithuania chu food crisis siam tua apu Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Lithuania ram chu Russia atanga Kaliningrad rail kong bungrua thonlu thailo turin adang tlatani ti inapu German ram ni thin Kaliningrad hi Russia chuan World War II atang khan a opsak toa NATO ram Poland le European Union member Lithuania te kar chea om ni in Kaliningrad le Russia inkara hian European Union ram ve Lithuania le Latvia an om le boka hetia European Union le Russia anin ngin ngauta ka chuan Latvia le Lithuania ti hi Russia le Kaliningrad in tlo po na dal tuwa an tang ta ni Russia chuan Kaliningrad mamo engkim apethina Lithuania ram kaltlangin gas a supplya rail kong a omboka European Union in sanction asia mangin Lithuania chuan ma alo lavea Russia chuan Kaliningrad lama supply apet hei talovani Maria Zakharova chuan ti hian asoya Lithuania rail kong pui hi European ram supply nan chawahman anilova ram tam taktan mamo lak luna kong pui ania European Union member ram pakhatin rail kong akhara har satna siama wangin eitur thon chhuwa thei anilo mase kong pui khartu te hian Russia chu food crisis siam tu angin anlapu tatsewa Russia hian enroll na pakhat maneilo ati Moscowin EU ambassador a kauta Russia Foreign Ministry chuan voin khan European Union ambassador chu Kaliningrad railway block chungchanga in soifia turina ko tundin muna hian kan boina hi inbiak na mga chinfel thei alania Karhiat danin voin khan Marcus Ederer European Union ambassador to Russia chu Foreign Ministry a inland turakau ania thilom dan kim chang minril thei thuai kan be sei ti in Anton Alikhanov chuan Russian TV arhil Luhansk regional governor Sari Haidai chuan Russian force ten Severodonetsk industrial area an luto ti asoi helai mun hi rap thlak takani mei alina tuam vel veka bom an kap reng boka amang an thlak tak zetani ati Severodonetsk industrial area azot chemical plant chia hi Russian force ten anla thunun theiri lo om chun ani to maya
no pang som thum le pariat tiamin civilian zanga le somruk le pariat zet an tom meka Ukrainian sipai po hi enge mozat an tura ngai bokila atopa chuan Russia kuta anin pele thofinarin Ukrainian Crimea akap kumsang ni le sompalia Russia inalak tak Crimea thunei tu Sergei Aksionov chuan Ukrainian Crimea oil drilling mun puya bom ni na soi telegrama ti hian azia ka tukin khan kan melma Ukraine chuan Chernomornev te gas muna Crimea oil and gas company chu abeya defense minister lama kan tho puitinen kanin bepop to a mi puite chan chu kan tum me kani ati mi panga chan chu ania mi pathumin hliaman tur tho na le long te pangin mel ma ten zong ngal boka February ni somni le pali Ukraine invasion nuwa Crimea in bay ato masak ber alani heti lai hian Russia chuan voin khan Ukrainian port city Odessa chu missile an ka thu an lo puang ve boka hei hi Crimea oil drilling mun pui Ukraine in a bay thungrul na ani thun soi bok Ukraine chuan Russia ta na en thatu niarin hlel mi pani an man thuan soi heng an mi man te hi Ukraine sarkar official poimo te an ni le ngala Commerce and Industries Department le Cabinet Secretariat lama official ten ni Ukraine sipai le official zinga Russia ta na en thatu hi an la arin view maya zon chua na an tho watangai don ani hi Ukrainian civilian mi sang khat le zanga Russia kuta an la tang mek Irina Vereshchuk Russian Deputy Prime Minister chuan Russia tan in zel ranga Ukrainian civilian mi sang khat le zanga ayatam an la ti asoi Hollywood star actor Ben Stiller UNHCR Goodwill Ambassador ni bok chuan nimin June ni somni khan Kyiv atloa President Zelensky muin kapasal chai ni ati iram ta na in na tho dan le iram mi puita na in nga na thlaka i na hian chawna min pethar hlea enton thlak ini tak zetani ati bok Stiller hian Russian invasion tirlama indaw na atluar berna airpin atlo boka TV le social media network atanga ka mu ringot nilo kamit ngeyin thilom zia ka mu chiang ta a ataka hi chuan lo rap thlak ngot mai ti indaw na nu ma mu dan soi kumsom nga le paruk mi American film thu thiam Stiller le Zelensky te hi comedian ve ania lo in thresa reng an ni Stilleran Zelensky a fak hian Zelensky pon nang angaro puichu kan hleinem ati fiam thu ve nge United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR an ambassador ani na angin Ben Stiller hian June ni som pariat khan Poland rama Ukraine refugee mun pui Rezo alo tlo to boka refugee en kol tu te akoma no pangte ain fiam pui bok kumsang ni le som paruka tang khan UNHCR hian in mangtana Germany Jordan Guatemala le Lebanon lama refugee camp te alo tlo nual to hloma kumsang ni le som pakua po khan US Senate Foreign Relations Committee maa Syria tan humanitarian aid alo deal to nge ni Russian journalist in Ukraine tan puinan Nobel Peace Prize atiral mia tamai kumsang ni le som ni le pakhat Nobel Peace Prize kha Russian journalist Dmitry Andreyevich Muratov le Philippines mi Maria Ressa ten andong dun khania Dmitry Muratov hi Russia rama independent newspaper damrei ber Novaya Gazeta en koltu ania President Vladimir Putin le a sarkar soisel fo tuani Ukraine indaw na chungchang report asiam fo awangin Russia sarkar chuan warning apea mase journalist huaisen ti taka Ukraine chungchang asiak chunsom reng thova atopa March thakhan achanchin bu chu ti top sak anita a tuna he chuan Russia rama hian independent newspaper a to lo sarkar thunun vekan ni nimin thotan ni June ni somni World Refugee Day ni takhan
Khovela Award ropui ber anga ngai Nobel Peace Prize adon ve chu Ukraine indo na wanga harsat na tok no pangte chomdol nan atiralta Russian journalist Muratov hian Nobel Peace Prize na ken sumfai US dollar noi nga po kha charity ya alo hlan to a alom man ber hi Novaya Gazeta newspaper journalist mi paruk midang kuturat hita te mingin ahlana Novaya Gazeta chanchin bu hian midang te tan rongala bol rengani New York Hopuya Heritage Auction chuan lilam hun hi an siam saka US dollar makta duai zale pathum point pangalai main antiral thayani heng sumte hi United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF in Ukraine no pangte chomdol na konga ahman tur anitani US media tenan report danin tuntum auction hi Nobel Prize lilam to zong zonga sum tamber tum ani satli ringot lova record dinglai US dollar makta duai nga chu Dmitry Muratov Nobel Peace Prize auction hian makta duai som kwale pariat zetina khuma pui hem takani India poisang chuan noi sang riat chuang lai mayania Ukraine no pangte tan po thilom tak ani ngeyang le ole tuntuma Ukraine lam chanchin kanan soi thei chu khati zong kha ania ngai thatu zong te in chuma kan lo me